سلام عليك رسول الله سلام عليك حبيب الله سلام عليك رسول الله سلام عليك حبيب الله حكمت عدلت أمنت فمنت رسيق الباب بمثلك نستصغر نجما ونرا وجبال حكمت عدلت أمنت فمنت رسيق البال بمثلك
Jamalul kaun, Jamalul kaun, Jamalul kaun, Jamalul kaun, Jamalul kaun, Jamalul kaun, Jamalul yatba'ul kauna, narahu aynama kunna, ka'anna Allaha awjadana, hunaka nashhadal husna. Jamalun yatba'ul kauna, Narahu aynama kunna, Allaha awjadana hunaka linashhadal husna. Jamalun yatba'ul kauna, narahu aynama kunna, ka'anna Allaha awjadana, hunaka nashhadal husna. Jamalullah fil barri wa fil amwaji wal bahri wa fil anzami wat tayri idza ma rattalat lahna. Jamalullah fil barri wa fil amwaji wal bahri fil amsali wat tayri, إذا ما رتلت لحنا جمال الشمس والدني وقد سار على مغني جمال الشمس والدني وقد سار على مغني ولون الفجر والبيت يطيع يمسح الضنا. Jamalun yatba'ul kauna, narahu aynama kunna, ka'anna Allaha awjadana, hunaka nashhadal husna. جمال يطبع الكون نراه أينما كنا، أن الله أوجدنا هناك نشهد الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang sebelah sana masih belum terdengar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, seluruh panitia Hall Akbar ke-23 Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu dan Kanjeng Sunan Derajat, panitia penyelenggara Festival Banjari se-Jawa Timur dalam rangka Hall Akbar, kemudian Bapak Ustadz Ali Makhrus, Bapak Ustadz Rizal dan Gus Faid selaku Dewan Juri dalam rangka festival malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam untuk segenap pengunjung acara Hall Akbar dan seluruh peserta festival yang berbahagia. Di malam yang cerah dan berbahagia ini, ungkapan rasa syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Salawat serta salam terhaturkan olehnya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga saja yang hadir pada malam hari ini maupun pemirsa di rumah dan semuanya saja yang berkunjung di Pondok Pesantren Sunan Derajat dijadikan oleh Allah derajatnya diangkat. Amin. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara festival Banjari se-Jawa Timur dinyatakan dilanjutkan. Oleh karena itu segera kami panggil peserta dengan nomor urut 37 atas nama Jam'iyah Sholawat At-Tamim dari Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Sunan Derajat Lamongan. Cek. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Ya uhailal hubi judu mughraman wa fa ilaikum qultu ya ahbabu udu kullu amali alaikum. Ya uhailal hubi judu mughraman wa fa ilaikum qultu ya ahbabu udu kullu amali alaikum. Antumu lil qalbi zadu jitukum fihi dawa. Antumu lil qalbi zadu jitukum fihi dawa. Jitumuha mal fuadi famata yaumul liqa. Famata yaumul liqa. Famata yaumul liqa. Ya uhailal hubi judu mughraman wa fa ilaikum qultu ya ahbabu udu kullu amali alaikum. Rohati lamma arakum fasmahu li ya kiram. Rohati lamma arakum fasmahu li ya kiram. Hina wafani ridakum safata qalbu wa
والقلب مطمئن